Angiyabonga. Ngicabanga ukuthi umuntu yokucala ula ekuthenini umuntu yokucala ula ekuthenini i-team ngenteka yini idlale ingahloli. Yes. Lapho ama-teams amaningi ayadlala angahloli but lesiknotisile ukuthi vele ezino ema-Africa sikholelwa lamthini kangaka kuba even noma ungaphuma uye outside the country kunabo bokhafu bonabo pirates babone vele ukuthi bagangamba lokuganga lokwenta ukuthi sithi thina ezema-Africa vele sinale believe ukuthi nini kuze udlale kahle ukuthi ngathi lokho lokwentako ezema-Africa but ke nathi ke ezisilala sikhona khona sigcine vele sinako lokuthi kuya egroundini ude lokho ongathita ngako shotheni you are wasting your time but nje vele sesigcine vele sonke sesisebenzisa leyo mithi. Umbuto wesibili uthi ibhola isindvu yini ayisiyo sindvu ibhola but indlela esikhulise ngayo thina ema-Africa lokuthi sigcine sesicabanga lokuthi nini indlela elula ikuphumelela lokuthi sisebenzise le mithi is ayisiyo sindvu yona isilungu but nje sigcine vele sesisebenzisa le mithi ezini ibelieve ema-Africa kutheni ni with lama substances like le mithi imphumela yakho ingasheshe bethutana. Wesithathu ke umbuto ulayitheni team yakho ilungise kanjani isengaye groundini ulungiseke ukuthi iye groundini ifike iphumelele. Kulula lapho kungaba kubajimisa abafana bakho bajimise uhlele balanzelele ubuye utheni ima injuries kanjani bese lapho na transport wise bamise groundini but vele even there lapho khona fuya uthi ke labo zakwethu sidla nabo le groundini ukhathi banawo lo muthi soda kudile vele uthi ke hey noma ngothi awusebenzisa uya lo muthi na idliwa le team that nekuthiwa hayi kunguthi sidel chemist manje vele kudile ubona wena umphathi lokutheni hayi no shothi ngiyashoda asengizame ukubahlolela abafana bami otherwise all in all lengakusho ukuthi vele ezema-Africa umuthi usebenza kakhulu.